الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رمضان مغ روده فهوغ شوال مغ هرود هفمكي سنكن غدوگن واكمه ekam bayan kurwa nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa fani man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyam ad-dahr ramadan mah rode hifma fahoga shawwal mah harod hifaf kam gwanama emiheku muli ahar duha rode hifma effada vekin ve ehen kamun ramadan mah rode hifma fahoga shawwal mah terega haroda haduwa rode hifeto algun men gada ala masake kuranjhe efaden hifaf kam gwanama muli aharuge hurihadu hegga rodhivha thawab algon menna libigen ebade mege iturum ves ramadan mah fahoga ves algon men ginen sunne rodhifeto masake koranje egutun nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith korwa fa faden emme rangologen wa rode ki Daud alayhi salam ge roda egutun Daud ge faane ki ei deduhon edduho roda hippe bekale algon menna ewarunu wakam go wanama komme haftaage homaduha purasedo algon men roda hifeto masake kuranche ewaru algon men nuwakam go wanama nabiya sallallahu alayhi wasallam irshad wa fa faden komme mahegga komme handuma hegge tera sada fanara nota ayyamul biidga roda hifeto masake kuranje road mas nimunu kamuga aves road hifun algon huttalu menne ar Rayyan go namun nande feva khasa dhorukolhun suvaruge mattaka algon men ginen road hifanje ya rajai